मेजॉरिटीन आमचे नॉर्थ इस्टर्न काँग्रेस मुक्त केल्ले आसा आनी भाजपाचे सरकार थंय स्थापन जातले। तितून बाब सर्वानंद सोनावट ताका हांव गोंयचे भाजपाचे तरफ ताका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल पार्टीचो प्रेसिडेंट अमित शाह आनी प्रायम मिनिस्टर मोदीकूय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणूंक सोदता। आमकां हें दाखोवन दिता की स्लोली जशें बाब प्रमोदान सांगलां की काँग्रेस मुक्त भारत हे स्टेप वन बाय वन इज गोईंग अहेड। आज जर आमी पळोवपाक गेल्यार इवन वी हॅव मेड एंट्रीज, जरी तरी बीजेपी वूड नॉट मेक एंट्रीज बट आमी एंट्री करीत आसा आनी वी वील सी दॅट इन फ्युचर बीजेपी वील बी हॅविंग द फ्लॅग ऑल ओवर इंडिया। आज दिग्विजयान सिंग केल्लें आसा 10 वर्सां ही वॉज 10 years चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दे आर कीपिंग हिम आउट ऑफ मध्य प्रदेश, they don't want him in Madhya Pradesh. That is why he is being sent away here and there. आज जर म्हाका दिसता फुडें I will not be surprised that he might be offered a ticket in Congress in Goa also, because he is more and often coming to Goa, not as an advisor, but he is trying to focus himself as maybe chief minister of Goa in the future. आज खूबशे baseless allegations केल्ली आसा. All allegations are baseless. I want to only state that there in the last so many years of ruling Goa, BJP is at the helm of affairs for the last 8 years. Only 8 years. 8 वर्सांचो आसा. Almost 27 years in Congress regime गोंयान आशिल्ले. I challenge Digvijay Singh or any of their leaders to sit across a table in a debate and tell me what they have done for 27 years, and I will tell what our party has done for 8 years for development of Goa and the different social schemes which are there for the people of Goa. आज खूबशे गोष्टी जर सांगपाक गेल्या म्हाका प्रेस कॉन्फरन्स 2 वरां चलतले, पूण एक सांगूंक सोदता की बेसलेस एलिगेशन्स विदाउट एनीथिंग कॅन बी मेड बाय एनीबडी, बट इफ दे आर सो साउंड I challenge them for a debate and let them accept my open debate sitting across the table to challenge all these things. आज आमी म्हणटा की 2017 I also tell them that 2017 election BJP and Jalal will be the utmost, will have the most seats, and फाटी 2012 जाल्ले पळय तेजे परस कमी आनी काँग्रेसीची सिटां येतली, इतले हांव तुमकां सांगूंक सोदतां।